Tubahaye ikaze hano kuri Argent Catholic Update n'amakuru rero avugwa mu mahanga nyuma y'uko Donald Trump yatanze gasopo y'iminsi 1050 uburusiya bwivanye mu ntambara na Ukraine. Uyu rero Dmitry Medvedev yatanze gasopo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yavuze ati Dmitry rero yavuze ati Donald Trump ari gukina umukino wa gasopo, arimo gukina umukino wa fake cyangwa se umukino ubugoryi, aho rero yavuze ko Donald Trump arimo gukina umukino n'Uburusiya mu gutanga iminsi 50 hagati y'iminsi 10 na 50. Yavuze ko rero Donald Trump agomba kwibuka ibintu bibiri, ko Uburusiya atari Israel cyangwa Iran. Yanavuze ko kandi buri gasopo yose Amerika itanze ifatwa nk'igikangisho ndetse n'intambwe iganisha mu ntambara. Yavuze ko kandi iyi atari intambara iri hagati ya Amerika na Ukraine, ahubwo iki ngiki ari igihugu cyabo. Nkuko rero urimo kubibona aho ngaho ku mashusho, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gisubizo yatanze, Donald Trump yagize ati Donald Trump rero mu gisubizo yatanze yakomeje kuvuga ko yakomeje kugaragaza ko agomba kurinda abaturage be nyuma yo kuvuga ko hari threat iri kuvugwa n'umwe mu bayobozi b'Abarusiya, akaba ari impamvu rero yahise agena ko ubwato bwa nucleaire bwa submarine bwa nucleaire bukwiye guhindura ibirindiro bukareba ku mpande z'Uburusiya. Ni mu gihe rero ibi bihugu byombi bimaze igihe biri mu ntambara ihangane iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ni mu gihe Uburusiya bashinja Amerika kwivanga mu bibazo byayo ndetse na Ukraine, ariko nanone Amerika ikaba igitera ijisho ryayo muri Ukraine, aho itanga gasopo ivuga ko Uburusiya bugomba kuva mu ntambara na Ukraine, nyamara Uburusiya nabwo bukavuga ko iki ngiki ari igihugu cyabo, Amerika itakwiye kwivanga mu ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ahubwo kuba ari gukemura ibibazo biri mu gihugu cyabo. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze kubana natwe 5 kuri 5. Imana ibahereze umugisha turi kumwe. Tubahaye ikaze hano kuri Argent Catholic Update n'amakuru rero